Sawubona sesibudana ngeshashana nangu futhi uphela mthakathi ekhuluma ufuna ngathi ndiya Jacinta ukuthi lo yamsupporta ngani uJacinta ekhuluma ngamaphilida azowathatha efone Nigeria nje at Lord wedizwayo kuthiwa kuthintwa uphela mthakathi okay come here boy boy Zama ukusixabanisa noJacinta bathi uphakela ufuna ukudla into yakho kusho umuntu ohlele endlini mina bengiphumile ngahlanganisa insizwa ezu 257,000 ngizokweseka umuntu wesifazane kodwa khona ohlele endlini othi uphakela ufuna ukuyijeka into kaJacinta ngihlangana phi nje nezinto zabantu besifazane mina mawungibuka nje wena ngisho ungibuka ngapha nje ukungibone uyangimagina nje ngihlangana nezinto zabafazi mina uNkulunkulu wangipha inhliziyo yokuthanda bafowethu uyabona sonke singaba right empilweni uyabona uma ungayifundisa ukuthanda mina ngiyathanda mina bafowethu ngiyathanda njoba ngime phambi kweni la bafowethu ngiyanithanda ningabafowethu ukube nginayo imali minizwe ngalungisa ngesikhathi esincane kahle ukube nje imali ngisinayo kulula ukulungisizwe kulula uyabona la ipoint la kunebhilidi uJoslov imhlophe kwa yebo mana yezwa cha ngibona lifile nje izwe lamadoda afika ngacabanga lutho into imvukele manje ayikhulume manje thina siyahlela thina wemkhaya uyabona mina ngikutshela ngiyanifungela kungangithatha 30 minutes kuphela ukukhipha laba abantu abalapha 30 minutes baphume bonke futhi bephume bonke singabashanga sebenza ngalutho bathi singabathinta ngasebenza ngalutho thina phela asambe ngalendlela yenu yobuvolontiya bamaqembu asahambe kanjalo thina senza into ezosustaineka into enokuhlanya phakathi yabo asithenjiswanga impuphu la asizugijima siyokwenza into ngoba sazitamba bazothola impuphu no asenzanga lokho uyabona ilula into yokulungisa izinto la uyabona nje leli bhilidi leli la elihlala abantu bokufika nalapha eduze kwase Bayside khona uma ukhuphuka ukuthi siyazi la kuhlala khona abantu bokufika izona indawo esoprove ngazo ukuthi kulula kanjani ukukhipha abantu bokufika bangena emabhilidini ngenkani lapha empilo kunezindlu zaka Transnet lapha empilo abangokwa ongazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi abantu bokufika basi nje ukuthi leza zindlu eka Transnet ayinamnikazi kwayongena bona bodwa inkingi kunanku umasipala angishonga ukuthi umeya angishonga ukuthi umanager angishonga ukuthi umuntu ngithe umasipala ngoba mawukhuluma umuntu akufanele ukugxeka abantu uthukane nabantu wokwenza umsebenzi abantu bazokuhloniphela lokho uyabona kusukela manje kuya phambili mina ngifuna iNigeria mina ukuthiwa nje lithiwa lithintwa ningikhombise lona lelo kuthiwa lithintwa ngoba akekho umuntu ongeza ukuthintwa la akekho umuntu ongeza ukuthintwa la izwe lo baba mkhulu leli uyabona sizolungisa leyo nto kodwa ngifuna ukunincoma mina madoda ngoba ade umengameli ucelile njengoba ade sihlangene wacela wathi sengihlangene neNgonyama sengizohlangana nani manje ngiyacela ithe iNgonyama iyazi ukuthi nenzani iyazi ukuthi futhi niqhubha ngendlela eqondile yani itshela ukuthi niqhube ngendlela eqondile umengameli bezocela lokho akuphelanga ngisho u10 minutes izolo ebusuku ngithola icall kumuntu oseParliament ethi umongameli udlulisa ukubonga ethi uyanibonga njengamadoda la iKZN iyona babushabalala la iKZN isona sifundazwe kuphela okuboshwa abantu ababili kuso isifundazwe njengoba singaka beboshelwa lokho kade sikwenza bayeke laba baboshela ukudakwa nokuhamba benza izinto abangayiboni kulo msebenzi ade siwenza la iKZN yonke kuboshwa abantu ababili kuphela izwe lingaka abafowethu niyabona niphathe kahle kanjani niyabona ukuthi ningamadoda kubekani nobudoda bonke laba abanye ababoshiwe bebeboshela ukudakwa nokusangana singenike lapha laba ababoshiwe beganga ngegama lethu baboshela ukuthi lokho okwenzayo akamsani nalelo laba abanye bebedakiwe ngeke sibala abantu abadakiwe kade singadakiwe thina utshwala singaphuza niyabona ubhuti lo uthusi induna cela nihloniphe izoya lapha induna iyoninikeza ikhipha ngoba noma iye ngale buye ngale nduna ngale ngoba mina ngifuna ukuyikhulumela nezingane la bangihlupha ngifuna ukweshela mina lapha nina nibhizi nini nizo ngolayini akahambe nje oyedwa imele lapha sekulayini loyo
Right.